se o islamu. It is not Islam, it is the society. Okay, shall I answer the first question? To answer the first question, on purpose I switched off the sound of the wedding, and I wanted to get into the head of the girl who was doubting, of course, at that moment, is this the right choice? And also for the audience, it's a point where you think, oh my God, what is her future going to be in Holland? She's a free lady that can do everything, and there, perhaps she will be oppressed or whatever. And that doubt was there in her head, but also in the heads of her parents, of course. So that's what I wanted to do with the music there. Da, pa naravno, namerno sam u tom trenutku svadbe izbacila taj ton koji je snimljen na samom venčanju i pustila ovu drugu muziku, jer je to trenutak, htela sam da uđem u glavu te žene, mlade devojke koja se udavala, jer normalno je da se u tom trenutku kod nje javljaju sumnje, da počne da se pita pa šta se sad dešava, šta će biti, da li je ovo bio ispravan izbor. Isto tako za njene roditelje to trenutak sumnje bio, kao i za publiku koja se sad pita pa dobro, šta će sad biti s ovom mladom ženom, do sad je bila slobodna, mogla da radi šta hoće, sad će se sve promeniti, da li će neko ugnjetavati od sad pa nadalje, tako da je to bio nameran razlog za promenu muzike. Potakla je Astrid to pitanje kada se vratila i kada je kazala ti mora da znaš, ili on, taj sledeći, mora da zna da su moji roditelji Holanđani, da pripadaju drugoj tradiciji i tako dalje, ali ja sad ne bih zalazio u taj sustav, pravni sustav islama ili muslimana baziran na Kur'anu, ali verujte mi da je tu taj segment i ta pozicija vrlo precizno razrađena. Ajde da kažemo da se temelji na nečemu što je lekum dinukum, ali jedin vama vaša vera, a meni moja vera. Znači, to je jedan saživot, jedno, ali se zna, verujte mi da ne zavisi od reči Božije, već zavisi od onih koji je primenjuju. Ima i drugih lepših iskustava, samo što možete misliti zašto tu u medijima nije toliko prisutno. Verujte mi. Znači, ponižavajuće je za pripadnike hrišćanstva i judaizma ili bilo koje vere kada se neki terorizam zbog toga što ga je uradio neki Muhamed, ajde da uzmem svoje ime, da ne spominjem nikoga drugoga, naziva islamskim terorizmom, a gde je neki protestantski u Irskoj ili neki katolički kao odgovor na to. Ali to su mediji i to je priča. Nikada ne bih nazvao pravoslavlje verom terorizma, pa čak ni onda kada je neki pravoslavni Jermenin na uglu ulice Bulevara Revolucije tada ubio turskog ambasadora ovde u Beogradu. Bože, sačuvaj. To je priča o Isusu, to je priča o Mojsiju, to je priča o Muhamedu. Verujte mi, ta trojica, kada bi prošetali bilo kojom ulicom ovoga sveta, vi u njihovom razgovoru ne biste našli govor mržnje. To su naši uzori. Ovo je ponašanje nekog muslimana koji nije, ili ponašanje nekoga hrišćanina koji nije, ili ponašanje sekularizovanih i jednog i drugog i trećeg. Težak život. Halo, se čuje? Ja bih hteo da prosto podvučem neke stvari, čini mi se da smo malo skrenuli sa teme. Za mene lično ovaj film nije toliko religiozan, pričamo o jednoj zemlji, Holandiji, koja je jako sekularna zemlja. Od Spinoze. Apsolutno. Znači, pričamo o jednoj zemlji u kome je sekularizacija dostigla možda i najviši nivo u Evropi, koja nema neke izrazite hrišćanske korene i mislim da čak i ovi roditelji koji se pojavljaju u suštini nisu ni verujući hrišćani, ali da bi možda lakše prihvatili da su im deca uzela, da kažem, verujuće jedno hrišćanstvo nego što su prešli u islam. Mislim da je pitanje više tradicije predubeđenja nego i posljedica njihove religioznosti, bez obzira na hrišćanska ili islamska, u odnosu na ono što oni predstavljaju, jedno sekularno društvo. Ono što bi bilo moje pitanje, pošto sam imao, da kažem, sreću da obiđem celu zemaljsku kuglu i da upoznam sve religije, što je bilo pitanje, pre svega za reditelj koji je za vas, gospodin Jusuf Spahiću, je
Rediteljka je počela izlaganje sa tvrdnjom da su se oni odlučili da izgube svoju slobodu. Mislim da je tom izjavom da su praktično svojim izborom izgubili deo slobode ili svoju slobodu. Mislim da je tom izjavom na neki način se izjasnila i u pogledu njenog stava šta misli o njihovom izboru. Ja lično mislim da je pravo na izbor najveća sloboda, pa uključujući pravo da se živi drugačije, i mislim da je upravo možda ovo jedino u ovoj priči za mene lično kao hrišćana možda jedno lepo to što su oni opredelili da tako žive, što to nisu postali rođenjem. Ja sam rođenjem, znači ortodoksni ili pravoslavni hrišćanin, i verovatno ću nositi tu tradiciju u sebi celog života i verovatno neću izvršiti taj izbor, ali taj izbor je veoma hrabar i veoma lep. Ne ulazeći u razloge, ja pretpostavljam da ste vi vidjeli da su razlozi, meni se čini, za sve 4 osobe potpuno drugačiji. Meni se čini u slučaju Astrid da je u pitanju možda malo više pomodarstvo i možda nekakav bunt njen lični, u drugim slučajevima možda nešto drugo. Ne mislim da su isti razlozi zbog sve 4, bar osobe koje smo mi vidjeli. Znači, više me zanima odgovor na pitanje da li ste sigurni da je njihov izbor gubitak slobode i da li je pravo na izbor gubitak slobode? The loss of freedom is my personal opinion, of course. Naravno, gubitak slobode jeste moje lično mišljenje. I mean, I could never do the work I do if I would become a Muslim, and that's, for example, so for me that would be a huge loss of freedom. But for them, it's freedom to be able to make that choice. So that's two separate ways of interpreting freedom. Ja nikad, recimo, ne bih mogla da radim svoj posao da sam muslimanka. Tako da to za mene bi to bio ogroman gubitak slobode. Opet za njih sloboda je bila sloboda izbora, da su mogle da poštuju i da idu za svojim izborom. Tako da su to dva načina interpretiranja pojma sloboda, izbora. A koji je vaš posao? And what is your job? Sorry? What is your job? I'm a director. I'm a director. I travel a lot alone or with men that are not married to me, for example. Pa ja sam režiserka, ja putujem sa muškarcima koji, sama putujem s muškarcima koji nisu moji muževi, tako da je to ne bi... Verujte mi da biste mogli da obavljate taj, ne nudim vam islam, ali... Believe me, I'm not talking Islam to you, but you could work as a director where you are Muslim. Not the way they think about it. Postoje neki... Pa ne onako kako te žene doživljavaju se. But as I said, their interpretation is more strict than of most. Kao što sam rekla, njihovo doživljavanje i tumačenje islama je strožije nego većine drugih. Yeah, for me, their choice is a loss of freedom. For them, it's utterly freedom. Yeah. Za mene njihov izbor onakav kakav su ga oni činili, za mene je to gubitak slobode. Za njih je to potpuna sloboda sad. Znači, one će... Koliko oni imaju godina? How old are they? The youngest one is 23, the oldest is around 30 now. Najmlađe 23, najstarije oko 30. One će sigurno evoluirati, ali verujte mi, vi imate islamske kanale kao Ikra, gde znači režiseri jesu i žene. Koje putuju bez ikakvih problema i imaju maru i tako dalje. Mnogo je šire to razumevanje. A one, pošto su tek primile, imaju još dosta toga i da nauče. Pošto više nema pitanja, zahvalio bih vam se na prisustvu. Samo da najavim, 25. januara nastavlja se... Ovako, dakle, 23. decembra je repriza ovog filma, tako? Dakle, ko nije stigao da ga pogleda ili ako znate nekoga ko želi, 23. decembra za 6 dana repriza ovog filma, a 25. januara nastavlja se Slobodna zona u Reksu prikazivanjem dokumentarca o Kubi posle revolucije. U filmu govore učesnici revolucije, među njima i Fidel Castro. Hvala gošći i gosti. Hvala vam. Thank you for coming. Thank you for you. Thank you for you. I would be lost without you. Thank you. God bless you.